पाउचरी यम्पम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी श्री श्री गोविंद जी ब्रह्म सभा की वरेप कंगलेपा कैलेंडर बोर्ड याबंगम लोय ब्रह्म सभा की अहम सुब वरेप कैलेंडर कमिटी अम सेम्बा हाइबसी कंगलेपा कैलेंडर बोर्ड फोंगना सिंगनबने मसिना मरम बोइदना मणिपुर कंगलेपा बोर्ड अनि सुनन बसिनबनी हाइना लवी हाइना कंगलेपा कैलेंडर बोर्ड की मैकैदगी फोंदोरगली चेरोल अदुर मखातन हाई अतोप ब्रह्म सभा की वरेप मणिपुर गवर्नमेंट के गेजेट फोंबिननबा हाइजबा हाइबा वरेप असिदा ब्रह्म सभा सेमकदुरबा कैलेंडर कमिटी की कैलेंडर चननबा होनबनी हाइना लवी मरमदि मतम अमदा कंगलेपा कैलेंडर बोर्ड लेट्रिङै माना माना थोकप नमित थाबान मानदबा कैलेंडर पुथोंगनदुना लेबाग मियाम लाना लमजिंगलंबा अदु कंगलेपा कैलेंडर बोर्ड लेभनदर चप मानबा साइंटिफिक तजुमफम बोइबा नमित थाबान अमखकी मखादा सही की कैलेंडर सिम फोंगलगलिबा कैलेंडर की एपेक्स बॉडी अमसु वैरबा कंगलेपा कैलेंडर बोर्ड असिबो लेबाग मियाम ने इकाय खुमनहनदनबा महूपुबा वरेपनी कंगलेपा कैलेंडर बोर्ड की थबक थोरमदा कनागुंबा अमदन खुथिंग जिंबिराकनो मसी स्टेट असिगी अमदा ngaraba कैलेंडर बोर्ड ने मसी अनि सुवन बियारोय लमदा मसी अनि थोकपी अहम थोकपी लेबसिन मिजम बियाम द हेना जममनबा सयत नहनबा ओहली कंगलेपा कैलेंडर बोर्ड न तौजिरबसि साइंटिफिक त युमफम ओइबा अंक खोनी हानसु सेरोल अदुना मखा तारे मखा तरकबा अतोप एडिटोरियल की कलम अमदना ngamkhai amadi apan bagai saktam gi dama manipur भारत पुनरिङै हौजिक बर्मा की कबो भेली असे मणिपुर की वरमी अदुगा भारत पुलकपद बर्मा द पिथोकलमी हाबगी मणिपुरी सिंगना निंगदोन पोमदरि बर्माना मणिपुर की ngamkhai द अमुक लम खोपसेलगी हाबगी वथो कोइरे ngamkhai की जुंगब बॉर्डर पिलर खरा ngahek leitana hong to hongjin tawi ainari asiguma phibam masi thok tan bagi damak बर्मा का इंडिया का ngamkhai na khai sengna laina da bagi damak leibak ani na yamna jana ba ngamkhai sambal khana bagi apamba मणिपुरी सिंगना भारत सरकार दा phongdokton akan ba pressure pere मासिना भारत बदी बर्मा की ngamkhai की असेंग थमनरब ओरबसु हौजिक भारत की मनुंग लेमिनरिब मणिपुर अमदि नागालैंड की ngamkhai असिसु नाखै सेंग लेतबना सेनापति डिस्ट्रिक्ट का नागालैंड के ताइनब ngamkhai द जामना तोइन खना सैनबगी थौथोक थोकले लम कोइबसिंग पुनिंग हुब मफम ओइदन मियोय क्याना कोइब लाकनरिब जोको तंपा असिसु इनक्रेडिबल इंडिया द नागालैंड की नि आना यावखिबगी वफम लै मणिपुर की ngamkhai मनुंग द नागालैंड की पुलिस आउटपोस्ट फावबा साजलपगी वथोक ओइनै असिगुम्बा मणिपुर की ngamkhai द अतोप लेबाग बर्मान लौसिलकपा अदुगा भारत की मनुंग द लेमिनबा नागालैंड नसु ngamkhai की वथोक हेक थोलपा फावबा भारत सरकार मणिपुर की असेंग ngamkhai नाखै सेंगना लेननबा होनबदा पोंगनिंग चंगबिदबगी मतौदा लैथोकपा असिदि असुमबनी हाइनिंगदे लाइबा फिबम असि जानिंगदबदगी मियोय कियाना मणिपुरना भारत तिनद्रिङै की बाउंडरी अदु कहनबा यारोय हाबिगी वै फोंदोरपा असि तराइना लोबा चुमलोय मणिपुर की पाक चावबा भारत तिनसिलुबदगी पिक्सिलकपा तारापदि मदुगी दायित्व भारत सरकारना पुगदबनी हायरकनी मणिपुर असि हाना लेरंबा निंगतंबा अदु हंजिनजगे भारत की तोंगाना निंगतंबा तोंगानबा लेबाग अमा ओइगे हाबिगी पंदमदा खुलाई पाइबा लालौरु कयासु लैबा मणिपुरने असिगुम्बा मणिपुर की फिबम असिदा मणिपुर की ngamkhai नाखै सेंगना थमनरबा होनाबिदबा असिनसु भारत सरकारना मणिपुरबो थौसाबिदबदगी मतौदी अफबा नते अमरोमदा मणिपुर की ngamkhai कहननबा तनतना मणिपुर नागा तापा मफम सिंग यावना नागा सिंगी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अमगी मखाता लैजगे तोखाइबा फिराल लैगे हाइबा नागा लालौलुब एनेसन आयमना भारत सरकार दा तंगरिबने असिगुम्बा ngamkhai की अमदि अपुनबगी सक्तम द सिंगरपा मतम असिदा मणिपुर सरकार जामना सेक्शनना लैबा चोंगनी हाइजनिगे मोरेद पासपोर्ट सेवा केंद्र की ब्रांच हांगलगनी चीफ मिनिस्टर इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड हेन खुमांग चौसिनहनरबा मोरेदा पासपोर्ट सेवा केंद्र की ब्रांच अमा हांगदोक्तुना मियामना साथोक सजिन तौबदा हेना खुदोंग छलगनी हाना चीफ मिनिस्टर एन पेरेना फोंदोखरे लैंगा की डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल कमर्स एंड इंडस्ट्री ना डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का खुसमनतुना नमित निनि चुना सथगदबा बानिजा उसब क्लासिक होटल की इंपीरियल हॉल दंगासी आउदोखरे इंडिया ने निंखा तंबा फंखिबगी सयुमबरा मपुंग फरकबगी आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लेना पांगथोकिबा थौरमदुदा चीफ मिनिस्टर मखातना हाई लमदमसी की सनमिलोन फगनना पलेंगा खसिना मखल मखा कया की थौरांग सिंह पाइखले मसीगी सुमथक थौरकलिबा थबक फंगत्रबा नहासिंग असिबो थबक पिनदबा थौसिल क्यामरम पाइखले अदो थबक फंगदबा नहा खुदिमक लेंगा की थबक पिबा हाबसी ओतोप याबो वफम अमदि ओइदे मरमसिना एंटरप्रेन्योर सिंह साखोरनबगी तंगाई फदबा यामना चावना लै लेंगा की मैकेदगीसु इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड की फिबम हेना फगनदुना लालुलितिक तौबगी चांग वांखटनबा अकनबा मियंग थमदे मसीगी सरुगमो इन मोरेदा पासपोर्ट सेवा केंद्र की ब्रांच हांगदोकपा ड्यूटी टैक्स हंतन मन सिंह थौरांग कैमरम पाइखले मसीगी सुमथकता एगेस पॉलिसी की मखादा ट्रांस एशियन रेलवे ट्राइलेटरल हाईवे अमदी हिल लैंड वाटर वेस्ट सिंह कैमरम सेंपली आइके
Freedom fighter Rani Gaidilio the Lingano Utpam Topai Kumnabu Pedri, Haina Nunko Kunjasina Pena Hudre. Manipurgi Puariga Saguna River Amadi Awang Book is a freedom fighter giving toll Panglabi. Padma Busan Ranima Gaidilio Gipot Pamlam Oriba, Tamanglong District Tausem subdivision Kimanum Chanalaiba. Nunka Warbakul as the Ladiba Radi Gaidilio Kipapam the Ligana. Utpam Topai Kumnabu Pedri and a Kunjasina Pena Hudre. Mafam Madura Jiribamgi Paumi team Amada Satuni Yangsilloba Amadi Kunjas Nakari Hauri Habaki Paudam Ama Nongau Haba Kunasi Tariba Romai Kamlo Kundaba Kunamade Kunasi Padmanga Tonakai Doctor Mioi Punda Lissing and Roma Kundaba Mapam Amade Kunjasing na Hereka Amadi Kristan lighting Chatpa Kulne Hereka lighting Asi Rani Gadiliona out of Piramba lighting Lashulne Nongau part for the labor Ranigi Masu Lauto Nang Hai Ima Ranigi Yumasi Afapata Punamag Yang Sintuna Lairibane. India government, Manipur government, Amadi Marilainaba, authority na Athuba de Imarani Jum, Lambi, Kungifium Sing Asi, Nasi Power, Lingangs, Midabasi, Kunjasin, the Yamna Waraure, Hybo Wafum Casapong Naragle, Yamna Waraure, Hybo Wafum Casapong Doragle. Last PA Uramba Nunkau Kungi, Abon Kamina from Dorapada, under the government of Indiana, Rani Museum Amasabi, Harbasi, Asumsum the country, Karigumba Sumbo Warbadi. Sengna Habiu Habakaluna Mari Lainaba authority Nasu Yangsin Bio Ire. Nungkau Kungi Chairman Angam Gangwena from Dolapada, Manipulangana Museum Amasabigani Arabasutabo when a Pakalate, Imaranigi Tom, Laidibama from Asibo Yang Panamit Kuding Mapandagi, Miokasu Laklibama from Ne. Maramadona Mari Lainaba Lambi Tong the Netan Atayako Torang Sing to Packet Bio Ige. Gai Kangden Kamai President Nungkau Herekana from Dolapada, Ima Rani Naudukcheramba Hereka Lightning Lashona Sing Asivopa. Kunasida Koi Kunja Karan and Jaduna Amadi lighting Tawsutuna Lire. Masibo Hinganaba Manipur Laka Sumating Pangbiu Ike. Government Dance College Badkhande University the affiliation Tawse Migi Mamagi Fizitake. Asapot Mulaga Zabo and a Tokani Desam. Manipur Gampatangaraba Government Dance College Langana Sakanglaba University Amada. Affiliation Tawkim Hota Lakno Leba. Badkhande University the affiliation Tawduna Leba Day. Megi Mamagi Fiji dagi Asapat Mulaka Sabo in a tokani Haina. Desamgi Culture and Affairs Secretary Oinam Surja Kantana Pamis in the Pangdogre. Desamgi head office the Pangtopo Paugi Mipam Amada Surja Kantana Makatana Hai. Manipurgi Amatangaraba Government Dance College as he comes a listening about Sampan Jaki Pandagi. However, Manipur Sapung Lakipa Institution Amade. Institution Asina Manipurgi Culture Kiapotun Balem the Sakta. Asigumlaba Amatangaraba College Asi Langana Sakanglaba University Amatana. Affiliation Taude Masikimatang to Desama Tikalupagaluna. College Asi MU de Affiliation Taunan Bakidamaxi Sang Taba Madesia Kapi Hibalire Ibakangle. Sayasi Hakulapa College Asina MU de Affiliation Taunan process Makasa Tanaba. How the Global Sahi Asiki April Gisazet Kodipandalinga Dance College Dagi. Art Il Culture Director Dasia Tabina Bahajaki Aduga Kamisnar Jun Gisaset Kunbari the forward Taukrabasu Kamisnar Gitable CS Taragalairi process Makasa Taraktabasila Tibani Harbe Affiliation process Atu Matamtalotion Binaba Desamda Apple Tauragle Amaram the Dance College Asiki certificate Asi Art El Culture Kamisnar Director Rama the principal signature Tauraga sign Tauraga Pibani Aduna College Oibana Mapanda Tambada Kudung Zadre Dance College Asiki campus Puliba Music College Asisu Manipurgi MU the affiliation Taude. Manipur Taubagi Hota Lakno the Labor Badkhande the University the affiliation Tauragalaiba Asisu Labor Tibane. Marabatuna RL Culture Gilam the Muika Potokrabasahi Home Forum Soraba Government. Dance College Manipur University the affiliation Tauna the process Langana. Atobatam the Loisin Pinapatesam Apple Tauragle. Makatarakpa Atopapau Amadana. Wazaki Maikum Upa Huranba Muigi Matak Lagana inquiry Tautuna Serak Pio Desam. Maralaitaba Naurem Birhabi College ki Wasasing the Awapatan Bamade. Desam with Thomising passing keeping condition Jauduna Tatoka Dabane. Aran but opposing him at the Zerak Piga Dabani, Legano so Ozaki Makum Upa Huranba musing him at the inquiry Tauduna. Zerak Piga Dabani and the Desam from Docre. Desam Secretary General Lesang Tem Lamyan Banahai, Naurem Birhari, NB College Sita Ozasing Nakpak Nakpak Tanaba, Amana Abda Paran Takinaba. Principal give Hamunaba, Amri Principal give him a case, Satanaba, Asigumpaka, Asina. College Sigi academic atmosphere, Hokibasahiki, the Kandura Lakibado. Atoba the Warriors in Pornaba, the Sam Nakal Kudimaki, musing my loop Amoina.
उनदुना वरी सानदुना वरिसिन पुरकनब होनदुना लाखेबने माना हाई वरी सानबगी सरुक मोइना ngarang phaminaduna santainaba puraknaba honabagi mifam ama senke asumna mifam asi pangthoklingaida munariba oza singi marakta ningai sangthanaba tholakhi amadi masida oza setalna hagutuna satke thobada khamlubagi damak desamgi thaumida onsinduna khonchop sinaduna khothaba horakibane masida desamgi thaumina masaga thokchana bahona kibadi laike tasena garang desamna oza setaljet phuki haribadu suku phuki balaite oza amoibagi masatki wangda oza setalna khonchop sinarki badu oza amoibagi lijarlaina hangladuna masagi maral kupsinna bahona bada desamda lana pauthokpana kanaroi aranba amma kupsinna bahona bada aranba chama tawani khanba wakal thadok pinabasu apel tawrakle oza setaljet hural lana da NB college da join tawrakiba oza gi maikum upo huran bane oza se kumjal singa magasa pan marfudra taruki December gi secha taraga tarukda Madamadugi NB College ki Secretary L. Tikendra na thoki ba appointment order amagi Madhogina College asida oza oiki amati nimit asimakta da join tawki adubo oza asi kumja lising amagasa par marfudara tarit ki April ki sajat konbarida Manipur University dagi M Science Physics da pass tawki oza asi ki certificate amadi marks na sakini oza gi MA pass tawtringai da MA pass tawre haisinaraga college asida huran nalada oza oibasang lakiba mioni haike oza sidal zet ki mioi sing na media da state ki thak ta leiriba lup amba wai kai khumna ba yaudana oza ekasini amadi kunjaba decision nei habana sing ba wai asina su sidal zet amade maki mioi sing asi masana karamba mioi no habadu tak tok chare desam na principal hapangam pra desam si authority ra han hangladuna desam de asumba thidok pada cooperation piba ki bauta saujin naraga maran kopsin na ba hona ba mioi amani habadu atak afong na tak thok chare jum da ngang nagada bo wata mirakta amadi lupki phambakta kari wangang sangang sinagadi khangda boza sital jet amadi mhagi ibung monungi khanbada ikaiba pogi amadi nokningba phawi aina magna makhata na phongdoke GB meeting pangtholagani Manipur Government Higher Secondary Lecturer Welfare Association tha asigi taraga mapanda Chairman Interim Committee ki ju kunjona thoki ba press release amada September Kolomda da Pensioner Union sanglen singjamai Jinghamaka Impal da anuba thaupu sin khanaraba GB meeting ama kaukre meeting adu da lecture ani sungsoi chodana sarogyan naba serol amana khangalagle Loktak Patki akoibda lam khopsin bagi thabak khongchal jangna yangsillakle lising ama sa pan humpuga matoida base oraga Loktak ki asengba lam kanara balengna honapam thokle Manipur gi sangen mingchel oiraba thomhi chentaba pada mawariba Loktak Pat asigi akoiba mapam seng mioi kana leptana lam khopsin bagi thabak jatharakle Masih Natana Manipur eka ki makada leiriba Revenue Department na Loktak Patki lam gya lanai mioi kada pata pithok to na yung kai tongan ba makal ki farm sing oisinduna Loktak Padasi mang bajaba ki pibam da leire aire pause asina phangba pau ki matungi nati Loktak Development Authority na Loktak Pat kanbagi thabak ase table khakta da thabak bai khat pa hoire haujek Loktak Patki akoi ba mafam sing mioi kana lam khopsileba si LDN mari leinaba lenga ki department singa khosamnaraga tabthok nana pathabak paikhatpa ngamdre Loktak Patki aseng bangam khoi ki sarukta mioi kya da lana pata pisinkhre madura englishing amaga champan humpuga matoida base year oraga Loktak Patki aseng ba boundary du masak sap chana khangdok ko mathau tare loina Loktak Patki aseng ba boundary panung da lana pata pisilamba made lam khopsilamba mioi sing takthok pa ki thabak lenga na paikatrabati Loktak Padasi mangkhiba yabagi phibam da leire Haujek Loktak Patki sarukta Kwaksifai Moirang Mayang Imphal Sengmai Jing Ngangkha Lawai ga Moirang ga lona pa mapung kya da su lana Loktak ki lam khopsin bagi thabak khongjel jangna sathare aire masigi mathakta Loktak Patki saruk sing da jung kai sajen ba lawusin ba ngagi farm oki farm tawsin da lam khopsin bagi thabak yamna kanna sathare Moirang ayane ta ba phawba lambi ki saruk habadi village number 52 part 1 gi mafam sing ta su mioi kana lam khopsin bagi thabak sathare aduga kagen farm haina bingthon ba farm asibo ran tawriba miosina Loktak ki Patki sarukta ekar chamaga marfudra manga rom patata silami habi ki wathok laire madana Loktak Patki aseng bangam khoi ki sarukasi englishing amaga champan hompo ga matoida beziar organ yamlana Loktak Patki sarukta lam khopsin basing tangthok bagi thabak lainga na paikhat pam thokle aire maga tarakpa atop pau amadana Manipur da Union Minister kya toina lagli adobolam da masigi Sandon Jingkokpi ba rawa package lauthopagi wafamde yaudre Baraki Prime Minister yauna Union Minister kya Manipur da toina lagi adobolam da masigi Sandon Jingkokpi ba amadi anowa package lauthopagi wafamde ngasi bawa amata yaudre hani United Front Manipur
UFM gi chairman sapam samungona phongdokre ngasi Manipur Press Club da pangthokiba pawmi singkunaba amada magna hai election maya da makhoina miyam da charaga vote phangna da honari ba si tahundra bagi state sarkar hona biyo khodong jaba si sarkar parba BJP amati Manipur miyam da phanggadori bani aibase khanda birapati chakhotpa Manipur apa soidana oigani haike mana hai Manipur da union minister kaya lagla Manipur miyam da kana ba piba ki mahutta BJP party ki thabak tawna da lakpu warpadi kai su kana de Bharat ki prime minister asi BJP khakta ki natte laibak asi gi miyam ki lusing ba amani aibasi khangwina ba phai Manipur department amada makhoi ki mari lina ba pothok sing pothok pangamdre Marwena Fishery Department ngasi faw da karap banga puthok tuna PM da phangan khrabage Agriculture Department na sathok leiba kari pose puthok khrabage hangladuna maming khakta gi wena leiba department sing asi Union Minister laklingi matam da wanduna khangan ba state sarkar na sendra ba kari gino tongan ba department ki thau puri ba Union Minister na Manipur gi hiram kya so tari ba phibam se yangsillakle sakhotana ba khona ba gi mahutta BJP party ka ki mapang kan na ba khona ba warabadi makhoi lakpa da sangle ba sanpam do Manipur miyam dagi lokholi aibasu su khangwina ba matam oire matam amagi Bharat Ratna phangkiba Atal Bihari Vajpayee na Prime Minister oiba matam da Nagaland da visit lakuna state adugi aton ba sandon pun ba kokpiram ba khaloina na crore chama pun ki package amusong lauthok piram ki haibase nengsing bina ba fai Manipur da thengna riba thabak phangda ba ki awaba ngamkhai ki matang da Myanmar na lana pension tawsilakle bi matang jawna so thari ba film sing asida chun minister da taksin duna ahen ba package ning pihana da honar padi makoina lakliba asida Manipur miyam na su thagana ram gadabane election maya da miyam ba bit thagana ba lakliba asida di Manipur da lara bagi maksik hengat han bandat na kari su kana ba phangloi state government na masagi lairiba awat pasang Manipur da lakle ngai da khotin duna takhawra padi kana gadabane maduna tana minister sina Delhi da amuk chatuna miyam da namthak toba asida piro haike